Kia ora te iwi haere ake nei I te Karere. Ka ata aro take hia, ka ato aro turuki hia. Te mahi kai arahi a Christopher Luxon, hei Premier o te motu. I enei rā o te poro taitaka huri no I te motu nei, huri noa no hoki I te ao whānui katoa. Ana, ko te hui aranga tētahi o ngā hui nui mā ngā katorika Māori. Ana, I tū tēnei o ngā hui nui te hui o te aranga I ngā rangi whakatānei. Te tū noa ke rā e tiwi ki te wahine Māori e eke ana ki te taumata o te poi tūkohu I te whenua o Amerika, arā kia Charlie's Ledger Walker. Kei oku rangatira huri no I te motu nau mai anō ki te Karere I tēnei rā. E whakapāho atu nei anō I tēnei o ngā maraea tāhua o tuahiwi I te rohe o tautahi o tira I tēnei kaupapa whakahirahira I Te Kura Reo ki Te Waipounamu 2025. Kāti hā e te iwi, hei tīmatanga mā tātou, ko te mahi kai arahi a tō tātou Premier a Christopher Luxon I tēnei wā nei. E huri ana ngā raruraru puta no I te ao, e huri ana ngā raruraru puta no I te motu nei. Ana, ko te pakanga I te whenua o Irani, ko te teitei o te utu mo te kōhinu ki konei, o tira ko te utu toiora me te maha o ngā raruraru e pākau atu ana ki o tātou whānau huri noa I te motu. Nō reira, ko tīmata etahi ki te aro take me te aro turuki I te mahi a tō tātou Premier I tēnei wā, a Christopher Luxon, e pēhe ana tāna mahi. Ai rānei eke ana ki te taumata, ai rānei e te tuki ana I āia ngā wawata o te marea o Aotearoa I tēnei wā o te poro taitaka. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā pūrongo nā mārena mane. Kua whakaheke a ahitereiria I ngā utu pēne hini hei whakangāwari I ngā pēhitanga o te wā. Ko toko ake te pātai me nā rā ka pēnei anō ki Aotearoa nei. As Nicola said, historically, you've seen pump prices come through in New Zealand and flow through to consumers relatively quickly, despite the fact we've got quite a long supply chain. What's important is that we've got orders here in the country and on the water and coming here. Obviously, you just have to let those prices roll through, but I think we're talking about, as Nicola said before, a matter of weeks. Ina nahi I Amerika I whakaweti a Donald Trump I runga I ngā pai papuri, ka whakamate katoa ia I tētahi tūāpori. Well, I thought those comments were incredibly unhelpful. I thought they're unprecedented for a US president, period. He oe anō I ngā haora tata nei, ko puta mai a Trump me te ki, kua whakatakoto ia I tētahi kā tupuhi mo te rua wiki kia Irana. Engari kāre anō kia puta te whakautu mai ia Irana. Even with a potential ceasefire, the impacts on New Zealand and the rest of the world will continue to be felt widely for some time. There is no escaping the fact that there will be a hit to inflation and economic growth, and that means real impacts for Kiwis beyond the price of petrol. E Matapae te ana ka puritia tonutia e te pūtea matu a te pāpātanga pūtea o kawa nei ki te rua ira rua tikau mārima pai heneti. E tohu tēnei e whai ana rātau I tētahi huarahi tatari mā takitaki hoki I te pikinga ake o ngā raruraru, kei tā wāhi. I think we can oversimplify the situation by just going, rates are going up, rates are going down. You know, we need to look at households, we need to look at what affordability genuinely looks like. You know, what other cost of living pressures are taking their toll, and therefore do we need to chase some cheaper rates or do we need to actually lock in some security? Kua heke iho hoki ngā reti whare puta noa I te motu I ngari nā te iti haere o ngā whare e wāte ana, kaore anō ngā pēhitanga kia mimiti noa. I think for Wellington it's getting higher as well. Like I'm pretty lucky I'm paying like $2.25 a week, but there I was paying like $4.45 every 2 weeks, so that was like a lot. Hui katoa e tohu ana e nei āhuatanga I tētahi āwhina iti noa nei mo ngā whānau. Engari nā runga anō I ngā pāhekeheke ki tā wāhi, kei runga I nai nei I te kāwanatanga te taumahatanga, ke whakaatu mai I tētahi arahau tūtanga ki te motu whānui o Aotearoa. Mārena mane, Te Karere.
Mai rāno i te tau 1947, kua tū te hui aranga mā ngā katorika Māori huri noa i Aotearoa me Te Waipounamu. He hui nui tai ore tēnei a mō rātou ina rā hoki, he whakahui a rātou ki āta wānanga rātou i ngā āhuatanga, e hāngai pūana ki a rātou me te whakapono katorika. Ana ko hēnare ngā ia tētahi o ngā pou o te hāhi katorika, ia e orāna. Ko ia hoki tētahi i pū maharatia, i roto i te hui aranga i tēnei tau i tū i ngā rangi whakatānei. Kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo. Ko a kare i konei a tinana. Kei te rongo tonu i tēnā wairua. A ki roto i a tātai katoa. Kare ko mātou ara kuku anake. Ko te hui aranga katoa. E turuturu ana ngā roimata a ngā puti akapita i te kawenga atu o te mate a tōna matua keke a Henare tauwaka iti ngaia ki tēnei te ui aranga tuatai no tōna matenga atu. Ku tito waiata ia hei waka nui i te pou tau eke. I wakano ia ki te ata i mate ia, me te āhuatanga te tai au i tawa ata. Me tana wakapapa, mai te tai tokero tai atu ki Korotaranaki. I tui i aua hononga katoa, kia waka ua, kia rongo te katoa i ngā kupu, me ngā o aki ona. Ko ako tētahi tangata i tino e ngā kau nui ana ki tāna wakapono. I tipako e mātou e tahi waiata. Tētahi waiata kua tuhi mona. Tētahi anō he waiata i waiatangia e ia i te wā i aia ki Hato Paura. Me te whānau Simon. Me tētahi waiata anō nōna i tito mo te karapu. So, koira tā mātou waka maumahara anō hoki tā mātou wakaro nui kia koro Henare. Pūrarau atu te taonga o te karapu katorika Māori o Arau Kuku ki te ui aranga i tōna warunga uru tau, tūwana ki Whanganui. To me and my sisters, it's a massive thing. It's something we've been brought up with our whole lives, from a baby and right through to now. I mate te tau eke i te noima, hei tā tana tamaiti, he mea nui ki rātou te kawe tika i tō rātou pou ki te ui nei. It's important for us that we do this. Mum and Dad had a lot of involvement with Arau Kuku over the last few years, so yeah, it's top priority for us. Ko Robin Ngaia tērā e waka kiki ana i ngā wāwārua me ngā wawata o tōna pāpā. I could probably say he was my role model. He was my role model. One of many that I had that I was lucky enough to have. So I think that's a particular thing that I take from him, and we bring that through Arau Kuku because he had so much involvement with Arau Kuku, whether it be kai tuhi or just experience and knowledge. Kia mau ai tātai ki te maungarongo. Me tia ki pai tātai o mātou wānau katoa. Ano oki, me tia ki pai tātai i a tātou ano. Karere tonu te ia o te wairua o koro Henare tau waka iti ngaia ki te ui aranga a Moake tonu. Te raunatanga wakara, Tai Uru News. Ki te poi tū kohui nei e te iwi me te aha, e te tiro whakamua ana te uri Māori nei a Charlize Ledger Walker. Ki te WNBA draft ka tū a tērā wiki ki roto o Amerika. It's honestly so surreal. I think I'm still kind of riding that high of, such an amazing win. And we've had so many fun celebratory things that we've gotten to do. So it's just been an amazing past 48 hours.
I never thought I would see the day where I became a national champion in college basketball. It seemed so kind of out of reach at some points, but I think just being up there on the stage, like I was just so proud of my team and how we performed and just the way we won. You know, I was so proud of each of them, and again, just so many feelings going on in that moment. Ki te rohe o te hiku o tika I Anei, kua whakatūwhera hia he whare Palaris hō. Ki roto I te rohe o te hiku o tika, e poni a rāua ko Waiaria Kerehoma. Kia tahuri ake tātou, kia Hārata Brown me tēnei pūrongo. Nau mai ki te whare o K2. We're going to inhale, roll down. He whare pireiti nā ngā tuahine Kerehoma no te rarawa me te au pauri. Oh, Sissy moved back from Australia and I thought to myself, well, you're home now, we can't just do nothing, let's create something together as whānau. And I suppose that's all where it came from, and it just happened. We came up with the decision together to start something for this town and add to this town, and that's where the idea came from. Whether we were actually going to do it or not was that was the push, but we decided we're just going to do it anyway, so yeah. I toko ake te whakaaro I te hokinga mai o Bonnie ki Aotearoa mai ahi te reiria. And every time I finished a class, I'd feel like relief. So, and I wanted to bring that back here, like for our wahine, for our younger ones, like how can we create a space that makes people not have to think? Because life is stressful for everyone. How can we create a space that's filled with music and movement, and just add that to kaitaia. It just feels a bit unreal. Yeah. But we're excited. Happy opening day! Kua kotahi mara mai ai ana te whare e tuwhera ana. Yeah, trying to find the balance between being a mama and running a business is not easy. It's definitely not easy, but when you want something so bad and you just push to do it, then you're going to get what you want. You're going to get the outcome that you want. But finding that balance in life is how it's been working out. Sister's been helping with the kids. I'll swap alternating classes, so it's been good. He kaupapa hei whakaawe tuatahi rā I te whānau. Tai atu rā ki te hapori whānui o muri whenua, te hiku o te ika. I was more inspired by creating something that would inspire my children to look at me as their mama and say, what does my mum do? The bigger picture was for our community, what is lacking in our community? How can we help our women, our wahine in this space? Every time after a class, it's just always so rewarding, so that keeps us going. Me te wawata nui kia tupu, tēnei kaupapa. Well, in a year's time, we definitely want to be qualified, and not only as PTs, but as Pilates instructors. So currently we're just training. We want probably a bigger space. We want more equipment. We would like, just so that people have more options. 5 years' time, hopefully we've got so many clients that we can just build all around the north and inspire more wahine to be fit and move their bodies. Ai marika ko te ao kei te kapu o ēnei ringaringa. Hārata Brown, Te Karere. Hoi anō rā e tiwi hei muri ake I ngā whakatairanga. Ka waimari e tātou I te whaiwāhitanga mai o te tangata koia ka kawe I te mana o reipa. Ki te kōwhiri ngā pōti o te motu ki roto I tēnei takiwā o te Tai Tonga. Arā, ka waimari e tātou I a Mananui Ramsden. Ka hono mai ki tā tātou hōtaka. Ki te korero ki au, ki te korero ki a tātou. Anei e kainamu mai nei I te karere kia mautonu mai. E te iwi nau mai hoki mai anō ki te karere I tēnei rā anei, kei tēnei marae o tuehiwi o tautahi. O tira, kei konei Te Kura Reo o Te Waipounamu, 2021 e tū ana I tēnei wikine ko tētahi o ngā tauira rangatahi o tēnei kaupapa I tēnei tau. Ko te kaitono I te tūru o Te Tai Tonga mā te rōpū o reipa. Ko Mananui Ramsden tōna ingoa nei, kei taku taha I tēnei wā e te rangatira tēnā koe. Tēnā koe hoa, o tira koutou mai takitaki mai ana. Tēnei ta haua mihi o tētahi rakatira pēr, rakatahi pēr. He mea hou tēnei ki aku nei tarika ekari. Tēnā koutou. E mi ane ki a koe hoa I tō whakawāte I a koe I ngā kaupapa o te wikine I tēnei Kura Reo ki te korero ki a mātou o te karere. Tuatahi, kei konei koe e tauira ana, pēhea te haere o te ako I tēnei wā.
He tino paira wātu tēnei noho kātahi o tātou e noho ana ki te Waipounamu. Ki au nei he miharara wātu te whai wā, ki te ako, ki te whakawhanaukataka, o tira ki te whakapakari ai tōku ārero, tō tātou nei ārero ki te ao hurihuri. E mihi ana kia koe i te mea, toko maha ngā uri Māori, ngā kaitōranga pū Māori e korero ana mo te nui kāmehameha o te reo Māori, engari koe, kei konei koe hi koe ana te korero e whakatinana ana i tēnā korero ka mihi kia koe. He o wawata mo tēnei kura reo i tēnei tau? Hei whakatauira atu ki te ao, kei konei a te Waipounamu, me te reo o te Waipounamu e whawhai ana ka mahi ka mehameha e pāna ki tō tāua nei, tō tātou nei reo rakatira. Tēnei mātou e whakapau kahana tō tātou nei tāo ka tuku iho. Kamutu ki te ao tōranga pū, korero koe mo te Waipounamu. E hoa, kua hua rua wiki pea i te kōpūtanga o hei kaitono mā reipa i te tūru o te Tai Tonga. Kua aha koe inga i te rua wiki nei, ai rānei, he tāngata rānei, kua whakapātu ki a koe ki te ki Mananui. E hoa, anei etahi tohutu, anei etahi kupu āwhina e riro ai a koe te tūru o te Tai Tonga. Tuatahi ake rā, i ki tētahi takata e Mananui, kaue e ahi mā tāutau, koutou mā e noho ana ki Poneke, ki te whangawhanga nui i ātara, ko tētahi o ngā kaupapa kaimui ahau, kia whai wāhi anō, kia huihui ai, a kanuhi nei, a tinana nei, ki te whakaroko i o koutou nei hiahia, i o koutou nei wawata, mō kā mārama, mō kā tau ka te whakaheke mai nei. O tira e hoa, i haere huri rauna hau, ki o tākau, ki o tipoti i ngā wiki kua hipara, me te hui ki te taha o rātou, o te mana whenua ki kora, o tira rātou mā o te ao kore whare, me ngā kaupapa nui, kua puta mai nei. Pai tō korero mo te whanganui ātara, i te mea i taku tainga mai ki te Waipounamu nei i ngā rā tata nei. Ka korero mai etahi o te haukainga nei o te Waipounamu, ka ki rātou e harikoa ana mātou ko Mananui te tangata ka tono i te tūru mā reipa. Engari, kāri te Waipounamu te mana ki te tohu i tērā tūru, kei te whanganui ātara ke te mana tohu i te tūru, ko wairānei ka whiwhi i te tūru o te Tai Tonga. Nō reira, ki tō whakaaro, ki tō rautaki, ka haere koe ki te whanganui ātara ki te korero ki a rātou me te mina i o rātou pōti kia whai ai koe i te tūru? O ai e hoa, kare e kore. Me mātua, o kei te mātua mōhio ahau, kei a koutou te wāhi kei waika i a mātou ko te waka a Māui. Kāre e kore ka haere au, ka hui kātahi mātou, ki te taho o koutou mā, ka hau e whā, koutou a Ngāti Porou, koutou o Ngāti Toa, koutou o Kaitahu Hoki, Te Atiawa, koutou o te mana e tū ana, e piri tonu nei ki te whenua, kahapira ki au ki te whaiwā ki te noho kātahi ātinana nei. Koe rā te mea nui nera Mananui ko te kanohi kitea, ne? Kia haere koe ātinana nei, a kanohi nei, kia kitea koe, kia rongohia koe, o tira kia whai wāhi hoki koe ki te whakarongo ki a rātou me te kōrero ki a rātou, nera? O ai, i ki koe ina nahira, kia kaha o koutou nei integrity tanga, ne? Me ngā mata e whā, kia whakapakiri ai te honoka, te pono, me ngā ahuatanga hei whakaake o koutou nei hiahia. Māku hei whakatauira, māku hei whakatinana ai o koutou nei hiahia pēr. Kia hoki mai ki te Waipounamu nei, nā te mea, kei wainga nui, tāua tātou rānei, te roheo, ngai tahu i tēnei wānei. Mai rāno i tō kōpautanga, hei māngai mō reipa ki te tūru o te Tai Tonga, kua whakapātu rānei, ngai tahu ki a koe ki te ki Mananui, Anei, ka tautoko mātou i a koe. Ai, ekari he kaupapa nui kei te haere tā mātou, ko te wai Māori me te taha o te enu. Ki te haere atu koutou, ki ka wāhi, ki ka marae o mātou, ka mātua, ka mārakerake ana te kitea, ka raru e pāna ki te wai mo te tinana. Me te wai mo te hanga whare, me te wai o te kaupapa atu i tērā, ngā wai e toru me ki. Mena ka ki a koe, kia ki a tātou ki kaitahu, ko te wai te tehi o ngā tino take. Tēnā koe, te tuakana e te rangatira mihi nui ana kia koe, rawe o kōrero. Kia kaha koe, nā te mea mohianau e taunui kei mui a koe. Mananui Ramsden e te iwi, kai tono mā reipa i te tūru nei o te Tai Tonga. Kia mautonu mai ki a Te Karere, e whai ake nei, ka whakarā popotohia, ngā kōrero a Te Karere i tēnei rā, e te iwi kia piri tonu mai. Wenerei te iwi hoki mai anō ki Te Karere, ko tai ki te wā, e hei ake ai te titiro ki te rangi, kia mātai ti atu ngā tohu huarere o te wā.
te ao Māori i tēnei rā. E rere atu nei ki a koutou i tēnei marae o tuahiwi o tira i te Karere i tēnei rā. Ka mihi ki a koutou katoa huri no i te motu, me pēnei te ki, me pēnei te kōrero, tūrou parea, tūrou Hawaiki.